Wanyizami kena tata kena mama tawanyo. Wanyizami kena tata kena mama tawanyo. Zambi kena tata kena mama tawanyo. Zambi wakalalo wango kena tata kena mama tawanyo. Wikala na shamu kwa sumpi kaditeleja kumuma. Zambia wikala na shamu kwa sumpi chijuka kaditeleja kumuma. Simvu mwimba ni sumpi chibala wakumi kuna ya kujekela kubima. Wabala masala bamutebwa njoka wakumushilu wakubowanyi wakujilomulombu kanyanga ngesu. Kadi wanyizami kena tata kena mama tawanyo. Zambi wabeno mwamba kena tata kena mama tawanyo. Waelisha mutongo kena tata kena mama tawanyo. Wikala na shamu kuanga bana betu kaditeleja kumuvuma kumima. Zambia wikala na shamu kuanga kaditeleja kumuvuma kumima. Wande kawanyi yo yo yo. Wande gay yo yo yo. Mwena galaba wanyi yo yo yo. Wakumukaba kwa mpumbwa kazaji wakukabu jumba katika itaka malanji kulubu. Kadi wanyizami kena tata kena mama tawanyo. Wanyizami kena tata kena mama tawanyo. Wikala na shamu kojila kaditeleja kumuvuma kumima. Wikala na shua kubajetu chibangu kaditeleja kumuvuma kumima. Wakubajetu wa mama kaditeleja kumuvuma kumima. Kajanga nduwanyi yo yo yo. Kajanga ndwenyi yo yo yo. Chitaka wanyi yo yo yo. Chitagei yo yo yo. Mukwa jombola yuwanyi yo yo yo. Wabali badi wambola nshime kwa nyishamali. Badi babenga bakaje kuyakasomba kumfuna. Kadi wanyizani kena tata kena mama tawanyo. Kadi euzani kena tata kena mama tawanyo. Wikala na shamwena kalala kaditeleja kumuvuma kumima. Zambia wikala na shamwena kalala kaditeleja kumuvuma kumima. Wikala na shoku ba mambo mumuswamba kaditeleja kumuvuma kumima. Hey Zambi wanywe wamushidei yo yo yo. Wamushidi wanyi yo yo yo. Mulungu wamwakalemba mbina nsenga hila butuku waye kasende kanyina. Mulungu wamwakalemba mbina nsenga hila butuku waye kasende kanyina. Wamushidi wakumaya nsenga nsenga. Kadi wanyizani kena tata kena mama tawanyo. Wanyizani kena mama kena tata tawanyo. Euzani kena tata kena mama tawanyo. Wikala na shamwena shimba kaditeleja kumuvuma kumima. Zambia wikala na shamwena shimba kaditeleja kumuvuma kumima. Mwajanda wanyi yo yo yo. Janda jakazemba yo yo yo. Yachikamfu wanyi yo yo yo. Yakazemba wanyi yo yo yo. Yakazemba jakatobuka nyana. Yachikamfu jajata kuzangu. Kadi wanyizani kena tata kena mama tawanyo. Euzani kena tata kena mama tawanyo. Wikala na shamu kwa kalonji kaditeleja kumuvuma kumima. Zambia wikala na shua kubabulu fakabu kaditeleja kumuvuma kumima. Mwantanda wanyi yo yo yo. Chitumba tumbei yo yo yo. Mwana kabe wanyi yo yo yo. Mulambu ilei yo yo yo. Kasasa wanyi yo yo yo. Kasasa wakumanzonzo wachani wachani. Wakumanzonzo limatama itabishiji. Mwina luhula mwina katoi. Mwina musa mwina mwanza. Mwina mutombo mukwandaya mwina bujimu. Mwina mwambu wakahangeji miele. Ya china nunganyi watahangana naye. Wako tota kanyunyi munya. Wota kakasomba kujibu. Manji wanshima mwina ntanda. Mwachanyi wako aloa bakasanda. Kadi wanyizani kena tata kena mama tawanyo. Wikala na shamwena mpuku. Siti Jitalala. Siti Jitalala, c'est la nouvelle ville que la diaspora kassaïenne veut construire à Mbuji-Mayi.
Site du Talala, c'est dans la commune de Bipemba, non loin de la concession de Mutomboji Kembe. Site du Talala, c'est un endroit urbanisé, aménagé et disponibilisé pour vos constructions selon le goût et les choix. Site du Talala, c'est la vision moderne dans une nouvelle ville. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Kassayennes et Kassayen, voici l'occasion pour vous d'acheter un terrain, une parcelle ou une concession à valoriser en y construisant pour vos business ou vos projets agricoles au Grand Kassai. Franck Cholawetu et son équipe vous aident à acheter des terrains et y faire un suivi du déroulement de la construction. Les terrains sont là à différents prix toujours abordables, de 500 à 5000 $ américains. Ici, construisez selon votre choix, goût et préférence. Contactez-nous au plus 243 85 180 47 40 plus 243 97 94 25 826. Baluba kwetuka kujimi tuibaka ikwetu. Site du Talala. Site du Talala, c'est la nouvelle ville que la diaspora kassayenne veut construire à Mbuji-Mayi. Toi sakidila kuji baluba bonso batulonda katoenda kukamina to ani kukalemi kaji tuji mubena mpunga balwa kutangela ku Meshelabe wetu wetu tatu Frank kaji tambile bimpa hatu jeni tuji mubena mpunga mwabe tuji mu fermo wetu wa mubena ndai mutuji ba muna ko kutu ngombe tujitwele mejini bwantu kwa jitunga tujana mwaku kwa shirafinafa bwani mumatu kwa jalonda bantu kabahayinka jinyitu Meshelabe oji mubanje mwakuchini to tujitiye kesa bwalu kumatu kwa jalonda kudi tuli banga mujimwe ni ngombe 200 leli tukaji ko ku bafite kulukama nanko se tutwele mejini ko kesa latu ko keshe chisalu cha bantu baje kukanyinyi bamba ni kanyinyi ka kwetu. Mohabeu, c'est à combien de kilomètres ni Mbuji-Mayi? Ku toaje ku Mbuji-Mayi tono ku station Mandela 82 km na ku Mandela tono Mohabeu 5 km. Meshelabe lunga yendo kulwile bishi leti mama yani ngomba ya buntu bwa kwita kukalemi ani sega ya kamina kaji wewe muluba lunga yendo kulwile bishi lungenye lijano mushindo tuyitwele benji bwane kwetu kuya kumpala kakutuka kujiminyi tuya kumpala nanku bana kwetu kune kusuri bamba ne munyinyi mwana mwenyi katwe ntukengele bwane tukala tuamba mwana mwenyi to bikegele ni jiko wabujituku bantu baje ko kanyinyi bokuta bajunda matama bumvwa ni kwetu nkulenga ujumwenda be Meshelabe muyo ku États-Unis muyo ku Suisse muyo ku Londres miaba yonso jumwenda kadi witabo akulo kusomba mutumwa mubisuku wa mwana mwena Kasai eji njinanga kai to kudi butetu bon subika la ni jinanga ja musuku wetu jinanga ja jitunga jetu jimaye ni tuji mo ku yokumpala bikola kadi fatuji bena kaluman kaya katwena tufika kujenza malo ajimo ku kokeshanzala walu bisuku byonso ebi tutukegela mune tukala tujima bisuku byonso ebi ngombe yo mikala ijako kayene kengala chintu chikwabuto ngombe idi mifefela bwakuyimuna wifesha mukele ulimona kushindu ji fuila mukele wabwe wifesha mukele wayi uyo shamai uyidu shamai uyijisha bisuku ebi chachijibo donc kudi tetu mumbu kafa mwabutu kaje baba nshaka njima yene tulishanzala nanga katwe basakumbo bwani kuikala kabyanchi lumbushane munyinyi mwana mwenyito combien d'hectares tujidi kuma kapitano raskai
Afrique Ander ku Afrique du Sud tuli bamwanga chila kukamina mufika mwabeu twajishani makumi abiri lelo tuli twela mulo kutasakira balo tukali tukumbeje bijimu jikumi ni chiri muchonso tujya mutende tusakijila to ni fatu beneshe mulo kutwe tukumonane tukali baficisha fa kamitano anyi fa chinunu ibadi tukatambele muntu yonso lyufishila mwabeu mwavuye mugabile angatebekana ka ngombe uyokukolesha donc ki chitu tuifashila bwani umatu kwa Londa Zambia tubenesha tumana makukumbaja muji mumulenga wa ntungunukili wajitunga ni bantu baje bukuta bondoroka umoni konu hana to mwampinjo bwajifana kuji katutufana matu konsuto kuji tutushifa ngomba mumatuku wa nawela bonane na shipasaka anyi bibili binena bituji mwaku kweza ni nanga bantu batutwambulisha bantu bajima kuji majimini ngomba bali bavumwa beu bangata ngombe ibiji bayenzesha kuji apprentissage ba twajisha kujimani ngombe na ku kimwabu tuji twambane na tunemena kadika tuitunema ngayetu ni bantu bonso bali mwakututofa bumpanda bamento kuntu yoku kuji mwaba kutuji mwakunema na bonso kinchintu cha mema ngayinto chintu cha musumba bantu bajiwesubwani tunema tudiani mwakunema nabo mugalenga labe utuyisha ko kubena kuitabuja beba bwani bajima bamuna fabo wakukeshanzalanyi bwali lelo tukajana kanuma nkaya kanuma disola mu bubanji keke pa kadinyo bambi nutusokoka anu no Zambia kubenesha to twetu meme mutangila mu evangelio wa mujali mingu uwa Yesu kangula mwena mapapa mwambile efata mumune jibuka ki mwabunji mu tamba ku kwambani wewa kuyinga yebeto na kubena Kristo mbabanyine matukonsu njimbelano kuji monji mushinga bwane tuyefamu tujima tujima majimi tumuna kuna michi muji michi ya yetu ya itu tuenze ya moringa tuenza artemisia ni tuela kuji katwena mune ni majimi to ni ngombe to tudika bini majiba bikela bajiba bikela tuenza mabwa bwaku mwana mwakufesha bantu mafuta malenga byonswabi tuji ni lunge yilwani biya kumpala ni nguluba itina byonso mbuji tuji mwabeo ni tuenza kabidi fatwaye no mwana kabidi nasha kudi majima tulibeza citron itulibeza byonswabi bijana bwani bantu kabafunenzala nashi twikala bajikolela ni twafeshangana na chintu cha kumpala cha kufeshana kimfranga to kajingenyi itulimo ku lubulije na ijitu ngajetu bantu babenza munyumwabe babenza mujina rya Zambia uju bafuta to bantu muntu enze mujimu mwambile njina rya Zambia naje chinganyi tutubafuta bwani bamona mwaku kwata mujimu byakana tuji nilunga yilwani mwabeu natwenza ka chimenga ka kumbana kane kudi bantu basomba kudi nzembu goko baluka kwena chintu chitulika twibele mejito kuishe kwe kuji chisaba chikwabo chitutwele mejide mumatu kwa Londa twetu fetano kantu tutwenza ka barrage kadi mwakuikala ka fournir zembu mumatu kwa Londa twenza kuji chambre froide mwabeu twenza bwani bantu bafuma kumbushimai kuji baja kantu kuji tubenzela tumindele byonsu mulunga yilwani mwabeu kawa kushala bisuku muji weuto na ushala mwaba wa bantu bakaji babwa tuje tubakijila baje ko kanyi boshe twabo ki lunga yitujinal wa baje bafuma ko katanga ni mwena dit bonso natukala twakila bonso faikala atukala benza ka barrage ke tukati belle meji njimayini chambre froide yembwel bantu baje babwa mwabeu bangata minyi bako abo be shala kumbushimai bena chinsansa batubananga
nanga kanyini ka ngombe ya kwetu kune atwikala to fila ngombe baji tunga jishima toi sekejela mvuluka mukulumpa André Kadima Hôtel Béatrice mvuluka Eric Mukuna mwe ya mwane toa Etek Media toi sekejela nasha Georges Mputu Mukuna lo abinyi président merci Georges Mputu Mukuna lo abinyi simona malo kwetu bantu bakwambulisha mbo baba bantu bakwambulisha mbo baba bajini meji bweno abajini vision bweno ai bomu bachola Valérien ulibona malaji kwetu kimbantu bonse baba fubato kuti bantu ngimulo kumona bwali bwambwani bantu babenza malumi bajya babafuma hambelo bokusala muntu wa mukasai muleji bo mukasai mugole mukasai utulaji kutajaenda jano ngeza kuchibimuna ngeza ku bintu bya bimpa bwali bukole etu mongo tutujano mukana tuweza tuprocha to atui vai kumbushima numona yana bantu boso ajano boutique d'habillement et boutique d'habillement tutena ikwei nzala mujitunga vous déjà ma supermarché à Biteku à Midjibou bumujibu abenyi mona kajibu geto ka kansalala njibu mona kuma poiro imona ka chite ka kimpa mesela be aka kwetu kudibyoso na tutagila tuitwenze tumata tuitwenze celery tudibyoso kudi anmuambi tuitwenze ni twetu tukese tutujinatu kadi batutwampanda aka na umona bito abakwenza twasakijira bons bajabu hini mfumu tangila ibintu binu bangumuleje tangila ibantu bakusoutenir tangila ikumbushimai na usala bantu basumba matere bons bajano construction ya chini anu yanzu ya kulala lelo bantu basokanya tukatwenza hotel bantu basokanya tukatwenza appartement kadi ma salle de sport a jikwe ma salle de jeu bijikwe ma salon de coiffure bijikwe si tu dis talala ujiba diaspora basokwenza vous déjà bintu bya kwenza dépôt ijiba lokolo kukasai wibaka dépôt weba tudindi sanga bwa wokutwa kijila mu ferme weba wa mi ferme njina kai ferme wetu jina nkajiba kajiba donc faji ni jijiba sibjini kajiba muni mwabe ojini mai aji misuri yonse yi ferme wetu uji entouré kuji misulu ki limite naturelle nanko tu di kajiba kakesa kadi ka bakushala kuji musulu munena bwachini malu nino ba misela ba to ya kumpala to kuji chintu ki monsieur l'abeto chintu ndungenyi lwa muntu walu kudi mwa kusangana bakwabo muchiko muchina kaikuna shini ka bujimikine kani ndingenze chitekuteko to kadi echi ndimwa kwamba ninjifa jamulofu jamukufeshe febe we kwamba ni ngangata musango mubani bantu bende kabene bakengedano hadi bimanyina kuchikolo ubaleje malo anzambi kadi mbimpa kubaleje kabi malo antungu kilo bwalkai udi muntu mwada tudi mu ngombe tudi mu malo amanga tudi mu mamorga tudi ni restaurant bio sutu twenza anbwani kantu konsu kadi mulofu mutu feshile lungenyi tukakumbasha kwa bionsu bidibi kumbana anbwani yeye amona bantu benda basanka ndifaji bantu benda basanka udi utubenesha kabidi byabunyi tuhigila kubwa cimetière mamuchela tumukulile bishi leli tutubigila nkita ba patron cheza bu necropole kumbujimai to mamuchela ndungenyi lujilumvila jibe didi mamwanyi mufwa. Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes des tout rangs, vous qui venez en Mbujimaï et visiter la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport
jusqu'à l'hôtel, le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide, une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur Terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur Terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du parc. Kudi chintu chonsu bikengele ni chikala chishala ni bifundu chifundu cha jinanga jimbo naji bwa mamwanyi kibwaluka ingato alishi cimetière ai ituji bafesha nteji wetu bafesha kabidi ba sacerdoce betu bwani kadi kantu kamweneka bikala ba jambulisha ni bela kabijanu masambila bwani mamuchela amone makufika fenda mwaba mu utalelo wa mukalenga mawesha asi mwabonya okawe nduke ujuke fela njumanye ne nankuleje byabe mikwa bitkaji belele meji bwali tutumunuka kwalo katwene mwa kwamba ne lungenyi lwashiki jito tujibabanga kadi lungenyi lushijiko okulwa tetu kutumunuka ne kwesa kabiji malu manena aji mwa kutanchisha bwalu tetu kutanchisha musoku kutanchisha jitumu tetu tuji kumyanda yonsu tubanga ni muntu fachijiwu ulejibu tuji maternité muntu sama tuji tumonda fakabiti faji muntu ufa tuji tumwela mumorgo wetu faji muntu tukengela bwane tuyanenda kunkita tuyemuma muchela na byonsu tujibelela bantu meji ni mutu jini nyame mwemu bwane bantu bigala feta kanyinyi tuji ni majimi tuji ni kudi palmare yani bantu bigala feta koko kantu kaji mwaku kubambulisha bwakwikala ni makanda mubiji bikala ni vitamine bikala ni proteine bikala benda ntunku mujitunga jabu kinkwenda tu baletela amuni nzala to mumatukwa tutulombano mulofu bwane atubenesha tumona mwakwenza mali manena fikala bumwaku tutwa mpanda kuji bakalenga bajitunga ni bakalenga bakwa baji mwakwikala ni biji bubele meji kadi kabini ba chakwenza da bikala na shini folanga kadi kabini omone chakwenza tu toi sakijela passer Élysée tulona mu Norvège yeya uvumweta kulunga ni lwakwenza ferme kuneko tetu kuikila nenda kadi chito hano cholo wetu ngaje kwenza ferme kuchini kuzambi kwetwa ku njimona myanda jinga kana bikola lunga gaidu jumwesh to kudi misanga mikwabu bana betu baji kumatunga menyi baji ni ngenyi bilenga kadi bwa we ukwikala ni ferme musombela kula bijani bikola bikengala ni wikala ni muntu wachisumi muntu uji mwa kwambileni kudi lelo ngomba yetu yishai bayijisha nyanga tumimanga bayifesha manga kadi kimbetu badi ukule kwambila mukana ato lelo to wish kaimo wish obidi bijamu nankwa kibwal kai njimu ngata decision wane ngokusombela habwifi sombela habwifi ngikala ndondesha na shimunji ni bijimu mikwa byabe mikwa kadi kudi chene makufichisha ngombe kudi lumingu anyi ngondo chimufika mboku samba bajimu muferme bajimu majimi bajimu lufitaji byonso abi tujibatekana bwane mulofo amone makukwata kwachisha bantu benda kubyanza byetu
bidi mutweshe Muito de moyen de transport. to moyen de transport si tudi fe tudi ni mioto ya idi to amblusha ni kajendelendela kaka ni ka kamionete ke tukakwa bakati na kubwani hatu to ambula ngombe tukala to ambula ngombe tuishifikisha mabudi ukengela ni byonso abya bijano kuketuka kesaka chisulu cha fambala. Monsieur l'abbé, lunga hikai lujutu hesha bwa kuresir bimpa ferme bikengela tuenza chini tukala chini to bwa kuresir ferme wikala d'abord lunga yilwa bumunyi kwena uya mu ferme bwani bwalume manji ni franga to uri mwa kuya kusungula ngombe kayimimpa to angata kudi bantu baji bamanye bumunyi muntu mumanye bumunyi momu ni ba veterinary vetu baji bakusungula ngombe idi mikumbana baji fadi uteka ferme wikala ni veterinary kwa muisombela munji ni tatu Jean wewe musombela ngombe yetu yeyi matukonso umuji mpinje wande mu mama bwane kudi ngombe mukwabuji wendo nyana kugadi ngondi satu bina bimba chinga bwaluju tayile tukujonsuni ngombe chene mwana lwendo lenga to kadi wewe mwikala kudi kulekula uji anma ku reisir kadi wikala ni bantu badi mo ku kwata mujimu ni conscience bamanyi bimpane chinji ngi kwata mujimu kadi nganji kutayila bwana chintu echinchanya uchitayila wamba ni ncheba dibaji kudi malo ali mo yikumpala kadi ba mercenaire ba wamba ni to mwabenyi musombela no franga ya njiba mfuta dibaji na shingombe mukuluka kene nende walta kene butayila to mo ferme mo projet mo di famille weba to ba ntumo sumbena muji bandi mwangata walu nibanye malama ko abo abena famille ayano compliqué bena famille anu muntu wa fenda mwikale ni moyo wa moyo mulenga walu meme njini discipline ya bunyi wewe muva ni malo ya chanana aka tafulkano mpindio chituni moyo wa kushara na muntu wa unyanyile bintu to bintu kudi tubita chila tu chisulu chetu echi wewe wendo na yene bintu mumuni kwena mwa kushala mwene mujimu anyi mulundu anyi to muntu mujiwenza mujimu ukwata nchisumi mumanyi bimpane ku mujimu yoku kikutuji mwa kuhetela jakale bonso to sakijira ndi bate deja famille on se dit tulonda kumbujimai ni bala beton so batulonda projet ya wenza wela famille itwa lutatu kwetu kubalube na shamwa mu Congo bitwa lutatu bwaliye muchije no mwela kweyi kibaka tumona we mobeja kumbusha baka afangu chelo tumunde kwikala ngayenda tumna kwikala ngayenda to kayanyi bwa discipline atu ketu twetana mu discipline makutaka ina bwa luto tudi byanse bitegeta tubasa kwambulusha bantu kayaji ulongesha muntu chintu kayujifila to uteketa mwani mema neba bibi nchokesha ningantasha muntu achanana même ngamweta makado abunyi muntu non parce que tu travailles parce que tu te donnes parce que tu es comme ça tu es intelligent tu es comme ça pas bois mujimu bon nyinji fila bon nyinji fila donc ne ba mona ba muto mudige mbele baba réussira ils ont tout donné ku mujimu benza mujimu advama ba américain ba benza mujimu ba travailler ka américain jimweze bidi mujiku biko america mwana bimpade baji bakwata mujimu ni chisu michonso kabidi kwetu kule kusitu mwana ba americain ki ba bantu ba liberal bantu to kwa america njimu kwata mujimu munzu ba vili mukulu kumwana ni ba conservateur bako bajini mujimu basambile bikola benza kabidi mujimu bikola kakwene chintu cyane uya mukasombela muntu no njiko atatu mukajinji kwa manseba to muntu yonsu uju kwata mujimu ni njima yene bantu bakwabo bafeta makarta ya resident bakaji bayikumputu kwa america bakaji bumone bwani uju kwata mujimu bwa wewe kuvuisha famille uju kwata mujimu mujinda ushikisha uye kumujimu kwa bujirolo mujimu kwa america kwena bilela to bali bakwata mujimu bakwashilamo ubasamba kana nabo mujisambila basambila kabyana bikola nanku
kudi mutu bamba ni wewe usambile bikola kadi mulofu uju kubenesha fadi kumujimu wewe kingu shada mutega benene kudi mema kudi tatlabe kuju ngambuluisha to tatlabe na ko ngambuluisha anafu wika fe mujiteka kumujimu ni usajila bineba dibadi mulofu uju kubenesha kadi wewe mushada mwene lulemo aka 20 fetana to tasakijela Félicien Mulebo ni muteleja hein wewe mwe besha kumbushima indeja ko entreprise familiale kumbushima yo katumia kumpala katukuto tumusha mukulumpa fantraska auginyi bakara mumai karibu tetu boss bashaja wenza chahu wena mukashebela bana biya kumpala bwalo bukole kadi kumputu nusana chochachi oui kumputu nusana chochachi bikole même si ferme wanye we ntunya kopie ferme wa mulundo wa ko États-Unis ndinya sombo kudi na shibigo isatu tukwatanenda yeyo kujini ferme wa hectare bifite bunyi kadi ujamu ngayenda nikatumba genda ma ya aje bajibenda ba fila kudi ngomba bionsu to kadi natufika ku chikondo cha tetu tukadi chinkegela bene mujimuto ngombe ijigendela iye ifika ija we mufeshe ngombe discipline kwajike mwana buji ngombe yeto na kwambili ni paji 9 kumba pinje uri mu faji ya kai yamba tulekela atwi tulekela atwi uri mwana dikari ke bo kuya kadi we mulonga shana ngombe kwajike iji ye muji ye mwa miji iji kumai inoma ito ilala mukatoroseri ya sero ndi mitaila ku chikumbi ngombe we muilonge she ngombe yini discipline jadika okay iyi ngombe bio ija bintu bio aka lekela si sibona mu dimijunda mu to afa tujamu tutaine twere mulo futa sakiji amen Pasteur Bretel Nifer Moeba New Star merci beaucoup nous dit barbunyo abatulonda bana betu so Nifer ntwanu ngebe jalungi bwani kudi amba ito mwabutukaje twenze chingai kumpala mvumuvwali discipline ya chimumenye ni ngombe bayiba muna bishito kadi fanga ikulonga kudi mulundo anyo wa kweta zidi mpinga na bionse bimvwa anuba ngambila twase chikumbishi kwa to boyese to nunke bakuntu shamfranga kadi lelo bwa franga tutu itula bamanyi bimpene echichi chambulisha kudi ntukunikili wa ferme nous nous déplacer na chikumbi tutu déplacer bwani bufuka bwa tutu bushala mwaba tutie mwaba kwa mwana mushindu ji mujibwewe simya vivo ferme bufuka mbuma na kulongolola mwabeo bajibela bitekuteku bijana bilega bitete bilega nanku dans l'avenir tetu benze bitu byabunyi tukaji tumbuka tusemeja ngombe mwaba kwabo iba tutukwela matala we musanga na matala yafa tukomabwa mushindwana yango uramba kudi mera bwanga bwa ngre alors que mbufuka bwetu naturel lelu njimula ala bimbo njimulwa mujimwa kwa mesilabe mulala muja misangu ibiji kumushimana tunye musangu muja misangu ibiji mulala bimbo muna kuven wanyi mujinda wite cholo tuyako kubujimi jingama na kubwa chini wani musana mesilabe muibaka bimpa mulenga sha mwabo ndu sombela mwabo jibantu beza mujuba somba bimpa kimbi tutetu bya bitu vone tuneza maru muchiluba bitu weza fema kako iwa kulala kako inzubu mwimpa bantu bakenga balala kaba baje bimpa to mushinga wa muntu wanjue shanu chidi wenza mushinga nusana bantu ni makuta bantu ni ma ferme mais mushinu ba utiliser ferme bora kututuye mesilabe bakwama mbasha kwenza saucisson mbanga kwenza kuji ngeza ku mini nyami pa miela mutubu jimbo Docteur Christine mama milambo nudi babuni kuheta muntu ujini lumono nudi fila udi ntisumi ubacho laba nous partager émission nous tentulai même to ngama tu tentulai ka kutentula mu bwimpa kinkulo ba kubangu kase muntu to ye tu ngoma ta tres bona muntu wewe
e ungomba urusumba ni mujinda amesera ni mujinda to sudi bayede chidu amba cha kutentulachi kudi baji bangambile ni kwetu kudego betu bamba de wa muna mbushi mukweba kufungira monje achisiki umbulelela bwa jenzela ngana bimba kadi kwetu kune kudi bakwabo umuna mbushi ukebela kabwenga momuni bwa kututa nanko ba tukebela no monje to tujikaji ni mbushi tukaji ni ngomba batukebela no monje momuni tukwata kanangana bwani tubona mwakuyikumpala omuntu wakwikala lelo no kudi ngombe yenda idifeji mukebela ikabwenga baji bikala benda batuta bashife ko kumikwa to tuila itu myonji nena mwana mudi mwabe ulengela kabidi zembu ijibwela kudi industrie wa saucisson tutwaje kwenza mabela mwabe byonswabi ki mu projet utujinenda wali kwetu kakushimiji twasakijela wewe amba ni cholo wetu nyingi bako ku muntu dini projet njibo kulisangisha ku mujiamu eshikwele jikutajani mbimpa bantu bajikoko nunendo no bamona cholo jendo nuleja nabo kimi pokuteka mukutana mu banko to makutefo kwa banya kwela mu bantu kwela mu bimuna kwela mu bulaba kini kushika to kadi kwela mu bulaba twasakijela ya Monique ya Isa nutulonda ku Irlande, Norvège, Italie, Allemagne, Suisse nudi babu nyu abatulonda kakona mushindo wakunutela to lelo tubala ba kunuleja kimudimunyu mujisongwele muntu wali ngamla chola katuso mama abu muja lelo to tujiko ku abantu mudimu tutenza ngwabantu besela beji jandekelo twafikundekelo bwa kwituka kujimini to ji jandekelo jamu yani franco eto tutukwela jibo kumulu tukwela kalumbanchi kwetuka kujimini be bisho yonsi diweze yeyi tujitwamba ni bana betu bajikule kula bayanga tene mushinga bakumona mwaku twampanda kuji bajibashala katwene twetu bonso mwaku yana ku mputu ke kusombela kutu tuji mwaku ikala ni mikanda uyo kutokufingana kadi wewe uji wenda mbisukwemu wenda utangila bilenga bidibyenseka to tukwelana kalumbanji twamba ni tunu kana muji mwewe bwani betu bonso kabika jano bamona basanka kadi bikala bamona bamba ni to mwaba kampanda tutompanda mwaba kansanga twambulisha echi chidi chimwene kachikaji chimwene kane nchintu chiboba tuchiboba shilamomo bwani bintu byonse bya kumpala kalumbandi umulofu abeneshe mujimwe kadi haji wenza mujimu ni muntu anyuke ba muntu ayenza neba mujimu muteka à l'aise moyen de transport chakuja chenda umutalenda kumalo makwabo simyeze bwenye mukashikumbelo mukashujufika kujiba mulu mabisha hali mulu umuhala makuta ani musoka makuta kadi wewe ulesha mukashama makuta wonso umamla tangila ka kuiba to uju ukulamina bana bebe bimpa lwehu lwashiki lwehu et uju mukuna jiba kai en janvier 2017 quand j'ai accompli mes 60 ans. Ah OK. Bien, c'est bien une signification. On peut entrer? Oui. Allons-y. Voilà, mais il faut marquer l'histoire. Hein. Moi, à chaque étape, je marque l'histoire. OK. À chaque étape, quand j'ai eu, vous voyez par exemple l'hôpital Notre-Dame, je l'ai inauguré quand j'ai eu 25 ans de prêtrise. Ouais. Donc, ici, j'ai tout planté en janvier 2017. C'est pour marquer mes 60 ans. Et ce sera un souvenir. OK. Donc, partout. Citronnier. C'est vraiment important à citron. Ouais. Citron, si vous dites une qualité, il y a beaucoup ku banjisha humidité de ku mwana mwakwikala de machi mafefela machi mikala makola. Donc c'est ici que j'avais mis ça pour me souvenir que
j'ai eu 60 ans, j'ai marqué l'histoire. Après moi, on pourra dire. Moi, aussi, vécu là, soixantenaire. Soixantenaire, oui. T'as déjà vu que j'ai vu pour te dire quoi, toi? Chacha c'est chilela utumaye muchwa chilela muchi wa chilela ilela michi aitu yezamesha is michi tu yezamesha ouais et où sino kuna kwaka vobu kuna bunyi ouais mshala mwisat tubele 60 bibliothèque 60 mabele to mabele ato nunca mabele Kai tu um bujumai tu biga bijimin voilà qui habite au moins de 60 soixantenaire ok tout étape par étape Tout ça, l'année prochaine, quand j'ai 65 ans, ça sera autre chose. Vraiment. Je vais marquer l'histoire avec une nouveauté. Ça sera peut-être une école, ça sera je ne sais pas quoi. Hein. Mais en tout cas, c'est un passus. Un passus? Ouais. Ok, moi tu crois bon. Kudi tatcha stambi bwa kwela ntais. Kwela bwanga. Yo hay fouiller la bwanga. Oui, tela on a bien on sait sikani. Je ko bwane twist kali tende to attaquer. Problème ndio maana ngabanji kutai. Oui, kutai oui. Kutai. Wo mutai msamshala ngai.